Għal 60 sena relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u l-Istat tal-Vatikan. Intervistat minn TVM News in-Nunzju Apostoliku għal Malta, Monsinjur Hontajfaj, li ilu Malta f'din il-kariga 3 snin, qal li f'dawn is-60 sena kien hemm diversi ftehimiet bejn iż-żewġ naħat, fosthom dwar l-edukazzjoni u l-użu ta' proprjetajiet tal-Knisja għal anijiet mhux pastorali li ġew fdati lill-Istat. Enfasizza li l-Knisja u l-Istat huma żewġ entitajiet separati li naturali jkollhom momenti ta' sfida. In these 60 years, there are problems, of course. I'm really pretty much aware of it. Sometimes there could be misunderstanding, there could be overreaction either from this side, from that side. But anyway, church and state are two distinct and separate entities. Mistoqsi fuq l-isbaħ momenti ta' dawn is-60 sena in-Nunzju Apostoliku pront wieġeb iż-żjarat f'Malta minn tal-Papiet. I believe that the 4 papal visits are the highlights. St. John Paul II came in the 90s. And then after that, he also came at the beginning of the so-called the 3rd millennium. So he had in mind the 3rd millennium is a new millennium to remember Christ. L-Isqof Hontajfaj qal li xogħol in-Nunzju f'kull pajjiż u li jirrappreżenta lil Malta u dan b'koordinazzjoni mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan li hu l-pont bejn in-Nunzju u l-Papa. Fi 3 snin f'Malta Hontajfaj wera interess fil-lingwa Maltija fejn kemm il-darba kanta jew qal talb bil-Malti waqt il-Qudies. Aspett tal-ħajja Maltija li impressjonah f'sens tajjeb huma l-festi. I love this place because people are very cordial, very open. I can experience the families, how they support each other, the members. Also, they really still firmly believe in the family values. And of course, something for me is eye-opening is about the village fees, tremendous fees. Wow, then you can see how the entire village is involved, even the decorations on the road, the artificial fireworks, the solemn liturgy. L-Isqof Hontajfaj qed iservi wkoll ta' nunzju mhux residenti għal-Libja, għalli bħalissa l-poplu Libjan mhux jgħix f'sitwazzjoni armonjuża u jemmen li fadal ħafna xi jsir f'dan il-pajjiż u li l-poplu Libjan jistħoqlu sitwazzjoni politika aħjar.